ari Premier League uretse mba Odette ni mwumva ibi bintu mbere na mbere mu bimenye yuko jewe mpagarara inyungu za Gasogi period. Ibyo kuba byo kwitwa vice president Rwanda Premier League ibyo biza nyuma, kandi niba icyo naba cyo cyose ngo no mpira w'amaguru nagiheshwa ko ndi umunyamuryango wa Gasogi. Izo nyungu rero ngomba kuziharanira, byaba na ngombwa nkacyo n'ikiganza bakagitema. Nundi wari wese niko yabikora uhagarariye ikipe, yaba ari Abudara, yaba ari uwari we wese mu kipe yari yose ikico yabirimo icyo ari cyo cyose, nizo nshingano zibanze, sibyo? Hanyuma ndavuga se Abda, imatch ya saa yine ko kuri twebwe hari ibintu muri logistique biri butugore. Ndashaka kubyumva neza. Ndavuga rero icyambere, iyo turi muri hoteli, kuko ikipe ya Gasogi babireba ni ikipe uwari we wese, mwabaza abantu bose baciye muri Gasogi, wabaza Kirasa, wabaza Shabani, n'ufite umushute w'umukinnyaga namubaze, n'ufite umushute w'umukinyamubaze. Ikipe ya Gasogi iba muri lokale kandi yihagazeho, ntago turaza abantu mu marogi, sinyasuzuguye, ariko hari standards zacu tubaho nka Gasogi. Nabwira rero, iyo tugiye muri hoteli yacu tuvamo saa 6:30 kuri match yagenwe. Iyo match kuri karandiriye iri bube saa 9, ubwo hari uburyo tubigena. Saa 6 nibwo dufata amafunguro, saa 5 nibwo dufata amafunguro. Urumva ubwo mu gitondo baba bafashe breakfast n'ibindi. Nabwira rero, iyi match iri bube saa 4 mu byo twebwe muri budgeting yacu tugomba kuva muri hoteli saa. Ibi ni ngewe hagati ya perezida w'amakipe ari nge wamuhamagaye ko biri budusabe yuko abakinnyi byibuze bava kuri hoteli saa 1 z'ijoro, amasaha yiyongera. Kandi ibyo bintu ntabwo biri muri budget yacu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abakinnyi bariye saa 5, kuko twe twabudgetinge match ya saa 9. Abakinnyi bariye saa 5 gukina saa 4 z'ijoro, ko biri bubasabe ko saa 12 bongera kurya. Ibyo bintu ko bitari muri budget yacu. Icya gatatu, iyi match iraza kurenga umunsi ijye mu wundi activity. Match ni ikinwa saa 4, bisobanuye yuko iri burangire saa 6 kuko irarangira mu masa tutekereza ko ishobora kuba ishobora kongerwaho iminota n'ibindi. Iyi match biragaragara yuko turi busohoke mu kibuga